Mayap ayabak po ke kongan ama kiramdam karing radyo at manalbeking ke katamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisa para king Miyerkules ning kalima ng Domingo ning Kwaresma. Ing ke katamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Ronnie D. Cao, Kura Paroko ning Parokya ng San Matias, King San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Itiyaing panahon, itiyaing karampatan, imbalayan lumibalik yanap keka, at kang Kristong kekang anak miyubog na. Mayupay ang ipangalang hanggang mabiyediyos, Purianda ka pasalama, tanda ka, alakang tuk ng mamahuske kami, paraking bayo at labis-labis, abiye, itiyaing panahon. Kristong kekang anak miyubog na. Anting metong ng balayaning Diyos, abe-abe, iyang pang tayting banal na misa, banadwan ng grasyang makibat, karing kaya katamong kayadwanan. King lagyo ning ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing Diyos ning kapanayan, amangat mo kaya katamo, king sablang tula, ampon king kasalpantayanan, king kapamilitaning upayaning banal na Espiritu, mantabeya kaya kayongan. At keka antimurin. Maya payabak kaya kayo. Maya payabak po among. At kaya ko man pong kakaluguran, makisametong kaniting banal na misa, kapamilataning kaya katamong radyo king Arkidiocese in San Fernando, Pampanga, ing DWBL 91.9 Bright FM, ing mangintulid kayong miyatdanan grasya, no ka rin ko pa man, at suman ka rin miyaliwang lugar, at suman ka rin miyaliwang bansa, mangintulid tanggapan yung grasya ng Diyos, ban makibat mo naman king kaya kayong kayadunan. Misan pang adwan, grasyang pakayap ng Diyos, ban na naman yung kaya katang panamdamang sakit na pisikal, emotional, psychological, spiritual, ing malagwat lubos na katamong pakayapan ng Diyos. Kapatid si Shantala ring kasalanan tamo, batamong karapat dapat magmasusi kareting banal a misteryo. Ikang patalakad, karing mete, king die, king spiritu, Ginu pakalolo. Ginu pakalulo. Ikang manatad kapatawaran ng pon kapayapan karing makasalanan, Kristo pakalolo. Kristo pakalulo. Ikang magdalang sala, karing atsuking karalunduman, Ginu pakalolo. Ginu pakalulo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katamo sana, king bie alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paning pakalulo, pakiramlaman mo ring panalangin ding sisisi mong anak, amaniga po kaya kaking lugod. Pagkaluban mo sanang sala rin kaya kaming kaisipan, at papagbanalan din kaya kaming puso. Iti adwan mi kaya ka o Diyos, king kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibi at mag-ari kambiya mo king kami itong aning banal na Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginu. Pamamasang ibat king libro ning propeta Daniel. Nga ng aring Nabukadnezar, Sadrak, Mesak, at Abednego, tutupin king ekayubisang samba, king kanakong Diyos, at ekayubisang duku, king gintong estatwang pepagawa ko.
ngeni lawan yupin, kabud damdaman yu, ing tigtig daring trumpeta, plauta, lira, sitara, alpa, at ding aliwapang instrumento. Duko kayo at samba, king estatwa. Nung eyo gawan yan, agad-agad kayong miyugse, king mapaling orno. Isipan nyo galang, king atin pang aliwang Diyos, ang makaligtas ke kayo. Ngarang mekibat di Sadrak, Mesak at Abednego. Makamalaari, emi pagnasan ing ingatan ing sarili mi. Nung ing Diyos ake kaming susuywan, agyo na ing iligtas na kami, king mapaling orno at king upayayo, kanita gawan na. Agyang nagawan nita, asahan yu makamalaari, king eke samba king ke kayong Diyos, at kami duku king gintong estatwang ke kayong pepagawa. Kanita mi kapali abuntok, Inabukadnezar, at melareya lupa, king Muana Karisadrak, Mesak at Abednego. Inya inutos na karingtawan na, king ipali reng 7 kapali, kesa king sadya. At inutos na laring masikandili, karing sundalos na, ingigapos dalaring 3 lalaki, at iyugsera la, king mapaling orno. Kabudabud, mi palundagya Inabukadnezar, king pangamulala na, nga nang mengutang karing pamuntok. Etalawari ginapos deting 3 lalaki, at inugseking mikakalukong orno. Mekibatla, ginapos tala makamalaari. Nung makanyan, nga naning ari, o ba't manakit kong 4 alalaking lakad-lakad, king libutad ning api. Ela makagapos, at king panakit ko, ela man nananubalam, at balamu, anak dering Diyos, ing 4 alalaki. Nga naning ari, purian ya ing Diyos dari Sarak, Mesak at Abednego. Tinubod nening Diyos da ing anghel, at linigtas na lareting 3 lalaki, asusuyo at manalig king Diyos. Era la pemintuan ding utos ko, at te yara ing biera, kesa king sumuyula, at samba king ninupamang Diyos, subali mo ing karela. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ligaya at kapurian keka o Ginoo, manggaman kapilan. Ligaya at kapurian keka o Ginoo, manggaman kapilan. Pupurian da ka o Ginoo, ing Dios ding makatwami, karapat dapat da kang parangalan, king alang kapupusan. Purian niya ing banal, at maligaya mong lagyo, karapat dapat yang parangalan, ngeni at king kapilan paman. Ligaya at kapurian keka o Ginoo, manggaman kapilan. Pupurian da ka king banal, at maligaya mong tuknangan, karapat dapat kang purian at parangalan, king kapilan paman. Ligaya at kapurian keka o Ginoo, manggaman kapilan. Pupurian da ka, ika a makalukluk matas, king tronong ari, karapat dapat kang pagkanta, at parangalan, king kapilan paman. Ligaya at kapurian keka o Ginoo, manggaman kapilan. Purian da ka, ikang at king meto sikluban, karapat dapat kang pagkanta, at parangalan, king kapilan paman. Ligaya at kapurian keka o Ginoo, manggaman kapilan. Parangalan taya ing mayap a balita. Gayat kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka. Ingginuman tabiya kaya kayo, At keka ang timurin. pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. King panawon ay ito, sinabi ng Jesus karing Hudyong meniwala kaya, nung to para nyo yung tuturo ko, tunay kayo ping alagad ko.
At baluing katutuan at gawa na kayong malaya ning katutuan. Peki bata kang Jesus, lahi na keng Abraham at kapilan man eke pameipus kenuman. Makanano mong asabing maging malaya kami. Meki bat si Jesus karela. Ing katutuan sabihan ko kaya kayo, ing balang mi kakasala ipus ne ning kasalanan. E yaman natili ing alipan king pibale-bale kapilan man. Dapot manatili ing anak kapilan man. Nung ing anak gawa na kayong malaya, tuneping malaya kayo. Balo ko king lahi na kayong Abraham, makanyan man. Buriyo kong paten. Uling alang lugal ing tuturo ko, karing pusuyo. Sasabihan ko, ingikit ko, king anakong ipa, dapot daraptan yu, ing kaya kayong dimdam, king kaya kayong tata. Peki ba't da kang Jesus? Abraham, iyang tatang mi, nga ng Jesus karela, nung anak na kayong Abraham, dapat yu saing dapat ng Abraham. Dapat ngayon ni buriyo kong paten. Akong taong manyabi kaya kayo king katutuan, adimdam ko king Diyos. E anti kanyan ing dapat ng Abraham, ing daraptan nyo, kalupanan ing daraptanan ing sarili yung tata, peki banda king Jesus. E kay anak king luwal, atin king metong atata ing Diyos. Nga ng Jesus karela, nung ing Diyos ing kaya kayong tata, sukat ing luguran nyo ko, uling dinatang kong menibat king Diyos, e ako dinatang king sarili kong kaburian, nune, ing mitubod kanako. Ing mayap abalita ning Ginoo. Kapuryan ke ka, O Kristo. Eko balo nung may sabihanan tamon yung mga latita mo. Kitang panahon na potang ating makatong misabi-sabi at kay ba't posibleng nung atin man kaya katamong mikyabe karela at kay ba't minatbaking karelang pisabian naning madalas dang sabihan ding makatwa kanito. Kareng anak nung sasabat laking pisasabian. Palakwan dalo kay ba't nang sabihan daring matwa, pisasabiyang matwa ini. Bala mo mawari uling milalo tapang kayanakan kitang panahon na ito, anya posibleng isipan da tamo aintindihan ng karelang pisabian. At o yan yung metong mekad akaragulan tamo, karing makatwang kaya katamong akayabit ako utos, kitang kapanurandang po ang ating pisabian, kailangan talaga ing pakintindihan tapa mo. Nung anak tapa mo, posibleng etamo pinaintindihan, itang karelang pisabian, inya katamo buring sabat king karelang pisasabian. Karagula bagay king pamisabi-sabi tamo, may kakaintindi tamo. At o yan yung metong sigurong masanting abaging akit tamo king ebanghelyo. Uling din yung kasabi na ng Ginoo, kalupan ng may banggit king pamuklat na laki ng ebanghelyo, king panahon na ito, sinabi ng Jesus, karing Hudyong meniwala kaya. Balo tamong dakal karing Hudyo, ingay naman meniwala king Ginoo. Kapilan pa mo, anyang maganap ya ing listening session karing OFWs at mapilan ka rin ng participants, may kipagsapalaran laking Israel, anting caregiver. At ing metong dang common experience, yapin itang kapanwalan daring Hudyo, na mas panulan di pa Moises at Jesus. E di man talaga panwalan. Ang gaman ngini man, manaya lang datang ya ing Mesiyas, at orin na ring Hudyo, akanita at ang gaman ngini, eman meniwala at eman maniwala king Ginoo. Anyang maragula bagay king ebanghelyo may banggit na rin kasabi na ning Ginoo, Hudyo lang maniwala kaya. Pero makanyan paman kening ebanghelyo king pamisabi ra, akit tamo ing atin niyang papasyag ing Ginoo kailangan pamong pahintindi karening Hudyong meniwala kaya. Anyang sabihan ng nung tuparin nyo, ing tuturo ko, tunay kayo ping alagad ko, at balo yung katutuan, at gawa na kayong malaya ning katutuan. Kaya mo magriyak la rin ng Hudyong meniwala king Ginoo, huling ngarang sinabi, lahi na kayang Abraham at kapilan man, eke pa may ipos kenuman, makanan mong asabing maging malaya kami. At kaya ipapakit ng ebanghelyo ng makanan, kaulaga ing pamikahintindi po tang misabi-sabi tamo. Ing Ginoo, paintindi na karining kasabi ng Hudyong meniwala kaya patungkol kitang amanwa ng magilang malaya.
Uling sinabi ning ginuing katutuan sabihin ko kaya kayo, ing balang may kakasala, ipus nening kasalanan. At kini papakit ning Ginoo nung ing anak gawa na kayong malaya, tuneping malaya kayo. Miras maning pamisabi tungkol kang Abraham, antik anong tatang daw. Dapat yung Ginoo sinabi na nung anak na kayong Abraham, dapat yung sana, yung dapat ng Abraham. Dapat ngayon, iburiyo kong paten, akong taong manyabi, kaya kayo king katutuan na dimdam ko, king Diyos. At daki na ning ebanghelyo, kinilala na ning Ginoo, uling Hudyo la rin ning kasabi na nung waman may niwala la kayo. Pero ang sasabihan na ning Ginoo karela, nung makananong din ning kayang kasabi, ing ere pamurin paniwalan. Uling nga nang sinabi, balo ko king lahi na kayong Abraham, makanya naman buriyo kong paten, uling alang lugal, ing tuturo ko karing pusuyo. Nung waman may niwala la rin ning Hudyong kasabi na ning Ginoo, pero balo na ning Ginoo, alang lugal, ing tuturo na king karelang puso. Pero nanong kwenta na nitang karelang pamisabi, nung yan naman, may kakaintindi. At king metong nga banda, nung may sabi-sabi laman at may kakaintindi, nanong kwenta na ning pamisabi ra, nung eno man may kaintindi at migit lalo na, eno man may panatindi. Maragula bagay mekad, potang may panatindi tamo, aliwa mo yung sariling kapakanan tamo, yung isipan at pakibalak, nung may kaintindi tamo at manatindi, karagula bagay, yung isipan tamo naman at pakibalak, pati na ingkabilyan at kapakanan ding aliwa. May kading ginuan niyang may katawan niyang tao, o yan ang metong ng pignasan, naking kayang mensaheng papasyag, king kayang pamanaral, king kayang pamanuro, ingat kwarang may kakaintindi, at king metong nga banda, king pamikatawan ng tao ng Ginoo, tekikwa na namang manatindiya, karing balang taong kayang akayabe, akasabit, akarungot. Lalo na't isipan at pakibalak, pati ning kapakanan, ding aliwa. Karagula bagay, king panahon ay ite, manakit tamong kayanakan abisang manalakaran. Kayanakan amakyabe na king pisasabyan matwa, kaya manandaring makatwa kitang minunang panahon. Sapat na pasyag mo ing katutuan, nune karagula bagay, ing manalakaran niya ing tao, agyang ing kayanakan king panahon na iti, ban kanita mo ipaintindi kaning aliwa, ing kapanwalan, dapat king meto nga banda, akwa mo namang manatindi, at pakibalak, ing panibatan daring aliwa, nung nukarin laban at siyo, o ketang karelang kabilyan. Karagula bagay, ing Ginoo, karitang Hudyong emeni wala kayo, kalupadaring skribat pariseyo at makatwaning balen. Amenintun paralan ban kanita mo, akwaryang aparakapat at aparusan, apahamak ing Ginoo. Pero ing Ginoo, may natili yang mapagkumbaba, uling king kapag nasanang manaralyat, ikalat ning masanting at maya pabalita, banding balang taong akatab muna, akwadang mikaintindi, makanya niya pamuring may natiling mapagpakumbaba, ketang pamanatindi na karing aliwa, miras man ketang pinandit na meging namisabing, nating pamisabing matindi, dapat king bandang tauling Ginoo, kaya pamurin merindi. At yan ang grasyang kaya katamong adwan, kaniting pamigunam, yapag kaing pabakalayamano, sukatang mikaintindi, ang popang mipanatindi. At king grasya ning Diyos, makanyang tamong adwan, ing grasya, ang makaparakil mo niya, sika na natetagan, ban makibat kaning panagkat na niting pamigunam, sukat mikaintindi, ampong mipanatindi, misabi mang matindi, etamo, mararindi. Mekadting panahon na ite, ning pamangampan niya, migit karing mismong kandidato ding supporters ning balang metong ing
misabi-sabi, pero ekubalo nung miras ketang puntong akakwadang mikakaintindi, lalo na't nung maging one-sided yamo, ing balang metong pilit ing kayang kandidato, karing aliwa, ayatin namang aliwang susuportang kandidato. Kailangan mo siguro, may pagrespeto mo naman, akwatang may panatindi. Dapat king bandang tauli, pakikwanan taparing talakaran ng katutuan, at paintindi iti karing aliwa, at nung minsan malyaring ing pamisabi, titindi, pero sana may kagrasya ing balang metong, naman sana marindi, ketang pamisabing matindi. Makalungkot po atang muli king pamikaintindi at kaguluan ing pamisabi. Anya maragula bagay king biye, ketang kapag nasan tamong mikaintindi tamo, pakikuhanan tamong mipanatindi. At po sanang ing pamisabi maging matindi, pakikuhanan tamong maririndi. At king banang tauli, akwa pa mo rin talakaran nung naning gusto, nung naning dapat, at mikatagon pa mo rin sana, ing paintindi iti karing adiwa, at king banang tauli akwatang mikaintindi, ang popang mipanatindi. Sundo taming panalangin, kaniting panahon ning pamangampanya, mekad ang yaking aldoldo ning pamibiyebye, karing mismong pibale-bale, karing kayakatang familia, o mekad karing balang taong kayabet kawutos, nung minsan lalo na nung ating mikaintindi, sana may kagrasya tamo, akwatang mikaintindi, ang popang mipanatindi. At kimbanan tauli, pare-pareho tayo sanang akit at panwalan, ing metong nga bagi, ang manalumpakan, king kaburyanan ng Diyos, bagi, at mipapasyag king katutuan, bagi, ang mipapakit o mipapasyag king kayapan, at makanyang tamong abi-abi, at sana akwang mikaintindi, ang popang mipanatindi. Panagkat na niting kapag masisyan, sukatang mikaintindi, ang popang mipanatindi, at king grasya ng Diyos, pakibatan niya iting panagkatatanaga ng kayakatang pamigunam, sukat mikaintindi, ang pong mipanatindi, misabi mang matindi, kita mo maririndi. Talakan kayo ngeni, para king panalangin ding malda. Kakaluguran kapamilatan ng binyag, miyabiyaya kaya katamo ing makapagmulalang kalam ning kasalpantayanan, manalangin taking ginuban dagdagana ing kaya katang dimut a kasalpantayanan, nga tamong manalangin. Gino, pagkaluban mo keng katimawan. Gino, pagkaluban mo keng katimawan, milyon-milyon laring Kristiyano, a Kristiyano mo king lagyo. Maging tunay lasan ng Kristiyano at itagulaling ing kabilugan ng biyekang Kristo, ipanalangin taking Gino. Gino, pagkaluban mo keng katimawan. Dakalang Kristiyanong pamuntok king yato, magsino para king katimawan. Magmalasakit lasan ng munyetune kalayan, karing-karelang sasakupan, ipanalangin taking Gino. Gino, pagkaluban mo keng katimawan. Dakalang Kristiyano ring ating makapaunang atol, laban karing aliwang Kristiyano, larinan dasana ing karelang panlalawe, lalam ng sala ning ebanghelyo, ipanalangin taking Gino. Gino, pagkaluban mo keng katimawan. Dakala kaya katamo ring parating alipan ning pamikasala, mitimawa ta sana kapamilatan ning misteryo ning kamatayan at pamanyubli ng mebye Kristo, ipanalangin taking Gino. Gino, pagkaluban mo keng katimawan. Tanggapan na sana ning Diyos ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasantamo banmiligtas kaniting COVID-19. Kapaldanan karing miyapektuan kaniti, antimurin para king kapaldanan daring biktima daring gera, at para king kapaldanan ding kapatad tamong masakit, lalo na di Jim Dizon at Stephanie Lasig. Panalangin para karing kakatamong frontliners, ring kapag nasanda ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparalada ring kakatamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kakatamong radyo, ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kakatamong arkidiocesis, at para king kapayapan king mabilugayato, lalo na king Ukraine at Russia. Iulino sana king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyangu na bye,
lalo na ring meyang ubye pauli ning COVID-19. Antimurin ring meyang ubye pauli da ring gera, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng katimawan. Para karing balang metong, banking kaya katang pamibiyebye, makapagkyabing masalese, king pamilya, karing kamag-anak at kakalaguran, karing balang taong kaya katamong akakatab mo, anong waman ng misan, ating miyayaliwang kapanwalan, dapat king banantahuli king grasya ning Diyos, manatiling palalaman ning pamiyabe, king pamagkapilit, ang mikakaintindi tamot, may papanatindi, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng katimawan. Ipaing katutuan na dilaning anak mo ketiking yato, itimawa na kesa karing kekeng kasalanan, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin. Awan mengalinis ing puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Awan mengalinis ing puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. O Diyos ko, malunos kaganak ko, ulining alam kupas alugon mo, ulining maragol alumos mo, wasan mo lang kakong kasalanan. Manalangin kayo kapatad, baning dawon tamo matanggap ti arapaning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O ipaming miglalang binyemo reting ayin ban parangalan miyeng lagyo mo, panwanan mulat para kaya kami maging sibol no sana ning masanting apamagkakatawan, at sikananding kaladwami, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing ginuman tabiya kaya kayo. At keka antimurin, Itasyo ring puso yo. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, at Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid sukat at makakabusing pasalamatan da ka, king sablang pinandit at numan ka rin. O Ginoo, banal ay pa, mayupayang tutu at alananggang Diyos, kapamilatan ng Heso Kristong Ginoo mi. Ing pamaylasan ning kekang anak minyasikan paray pasyag ning meto yato, ing pamangabos ka ring sabla, arapan ning kekang kamalan, kulang na ring amanong yapsering kekeng dila, para king lugod mong mayupaya ameyakit kapamilatan ning krus. King krus mi bulalag ing kapatawaran, karing tao, king krus mig tagumpeya, ing Kristong pinakura. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya, lain makiabe king alangtok nang napamamaya kapurian keka at ngaming kakanta. Diyos ning upaya, mitnuyaing banwat yato, kintekang ligaya, o sana, kakatas-katasan, unyan-ing daratan, king lagyuling Ginoo, o sana, king kakatas-katasan. Ikapining banal o ipa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog may ng espiritu monte mo yung titipang ambon kareting ayin mi,
ban pabanalan at para kaya kami, gawa na lang katawan, ang pondaya, ning ginuming Yeso Kristo, at tatandanan mi pa kanitambing mi panganyayaya, at bayo na kusang dubdinawo ning biyan aking pamailasan pon kamatayan na, kinuhaning tinape, pe pasalamatan akat pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti karing disipulo na ngana. Puanan ye iti ikayungan at kanan ye, uling iting katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis, pasibayo, pe pasalamatan na ka at pinuri, dinwang niti karing disipulo na ngana. Kuanan ye iti, ikayungan at minum kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayon pon nalananggang tipan, ami bubu para kaya kayon pon para karing sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan yu iti, king pamigaga na kayo, kanako. Mapaliaring daratang itang punto king biye. O pasyag tayang ining misteryo ning kasalpantayanan. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng Inyang ining gaganakan mi o mapamakadulong ipa ing kamatayan ang poning pangasubli ng mebye. Darawon mi kaya kay ting tinapi ning biye ang poning kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talak at harapan mo ang pon sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misulusulok ing katawan ng pandayan ng Kristo. Tipuna na kaming antimong metong ning banal na espiritu. Ganakan meway ipa ing banal na kapulungan mo ang makalaganap king meto yato. Ban miganap king lugod, kambiyan ng Francisco, ing Papa mi, at Florentino, ing Arsobispo mi, kambiyan ng Pasiano, kaya kaming Arsobispo Emerito, ing Kapariyang Kapampangan at ding sablang paring Pondiacono, at ding sablang susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid ming minuna ng pepainawag king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, idala mula at ding sablang mayang unabi, king pakalulu mo, kaya masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gaan mo kaming ang karapat dapat magkamit king bialananga, ban kambi ni Nona Virgen Maria induning Diyos, kambi na San Jose ing esposo na, kambi ring Nona Apostol, kambi ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambi ring sablang banal na mibebe, kalugod-lugod kaya kaking kakabaning panawon, apuriyan ang pon apaligayan takasana, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatan na kambiyan ng pon kaya, kagumning banal espiritu, sablang parangalang pon ligaya, kaya ka o Diyos ipang lubos mayupaya, panggaman king alananga. Amen. Mapaliaring king biyata mo, kambiyan ng pamilya, kamag-anak kaluguran, o ring kapagobra. Nung minsan nating epami kaintindi, at mapaliaring laltong normal mo itauling, etamo pare-pareho panibatan, etamo pare-pareho nung minsan paniwalan. Dapat king grasya na ning Diyos, king pamiyabi etamo at pamisabi, akwata mo sang mikakaintindi at may papanatindi. Mausta king ipa, at pasyag tamong maging mapamintuking amano ning talapangabos at inalkus ning banal ng turo, nga tamong yening magkanta. Sa langit ka sa marina,
Ikabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kaswapaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabis kaming alang kasasagkulan, ing sablang kaligaligan, kabang panayan ng pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos, sa ipaming ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, nunay pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal kapulungan mo at pamayapan ng ponpisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye ang pon mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sana, kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Kang Kristo, aginawa kaya katamuan ng timong mikakapatad king kapamilataning krus na, pugayan tayong metong at metong king tandaning pamakisot, ampon kapayapan. Kapayapan kaya kongan. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyaan mo. Pagkaluluwa mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyaan mo. Pagkaluluwa mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyaan mo. Ibigay mo kaya kami ing kapayapan, ibigay mo kaya kami ing Niyo ing tinape iba't banwa, nino maning mangan kaniti ay amate kapilan man, niyo ing kalis ning alananggang biye, nino maning minom kaniti, miya kapilan man. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapot iagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Magbalik na kakangako, e nakakatakot pa ka naku. Tanaman numan katas turukulang, tupo nagkaking awus o keka. Malambatan akang panenaya, muli na ka, mekeni na muling na ka. Iblasan mo pamangan mo makasabiana, malamos kaking kayarian ning bayong biyen. Kingilang tayranda ka, puso ko magsalita ko, babanalan kapayapan at katuliran, paramdam ko at pakilala keka. Malambatan akang panenahyan, muli na kami kenina, muli na ka. Iblasan mo pamangan mo makasadyana, malawos kaking kayarianing bayong biyen. Matuto na kang
imawan yang niduyan eka. Malangbat na nakang panenaya, muli na kami kenina, muli na ka. Iblasan mo pamangan mo, makasadyana, malabos ka king kayarianing mayong biyen. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking Facebook Live, makatanggap komunyon king pisikal aparalan. Abayan da kayong eni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot pauli na ning ening penandit, era kaatanggap king sakramento, ume kamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, balamo mo wari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. Oy paming malugod, pakayapan da kesa nariting misteryong tatanggapan mi, ilakora ing pamikasala karing puso mi, at pasiknanganda kami lalam ning alang patanat mong pamaglingap, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King grasyang pagkalub ning Diyos, king kiyakatang pamakyabe, midinantamo sang pamikatagon, ing mikaintindit, mipanatindi. Uling makalingad kiyakatamo, mekad karing mismong pamilya, hanggang karing kamaganak at kakaluguran, o nung minsan karing kapagobra, po ang ating pamikakaintindi, mekad migit kitang pisikal asakit, manamdaman tamo, itang ausan tang sakit lubman ibatan niya nung minsan king pamikaintindi, niya makanyan tamong adwan ing grasyang pakayap ning Diyos. Ban kanita, king biye, akwatang mikaintindit, mipanatindi, at makanyan tang makibat kening panagkat, niting kapag masusyan, o kaniting paganaka, kaniting pabakal mano, sukat tang mikaintindi, ampo pang mipanatindi. At akwayang pakibatan iting panagkatatanaga ning pamigunam, sukat mikaintindi, ampong mipanatindi, misabi mang matindi, etamo maririndi. Adon ngayon ning grasyang pakayap ning Diyos, tinggino mantabiya kaya kayo. At keka antimurin. O malugod at mayupayang Diyos, alang perpekto kaya kami, alang perpektong tawat, alang perpektong relasyon. Makanyan ming adwaning kaya kang grasya. Ban pa kaya paning balang metong kaya kami, sumagid din kaya kaming kanya-kanyang kainan. Ban manghintulid kaming makapiyabing at makapyutos masalese. Gaganakan mi na rin kanya-kanyaming pamilya, pati na rin aliwang pakyabayan mi, kamaganak man o kakaluguran, at maging ding kapagobra. Na sana maging masalese at maayos in kaya kaming pamiyabi at pamiyutos. Datang manitang pinandit ning pamikaintindi. Sana o Diyos, ako lang ilwalas, din kaya kaming paglalawi, at ako aming mikaintindi, at pakikwanan mi mo namang mipapanatindi. Iyat mo ring mayupaya mong gamat o Diyos, at paluban sa ingrasya mong pakayap, king pamikakataon mi ang ganak, karing kaisipan at kapilubluban mi, king mabilog ming pangatao. Parati kami sanang maging maingat, king nano pa mang bagay, kaya kaming papasyag, iwasan mi sanang ating kaming apa na sakit, at ating aliwang manamdaman, nya, emong sakit a physical, ing adon ming pakayapan mo o Diyos, pati na itang sakit ming emotional, psychological, at spiritual. Kambira o Diyos din kaya kaming familia, lalo na ritang manamdaman sakit a pisikal,
Nula pa man karing avid viewers and listeners ng miyalwang programa ning radyo ning kaya kaming Archdiocese ing DWBL 91.9 Bright FM. Lalo na kaniti misa king pamakirake, mangintulid lang tanggapan ng grasya mong pakayap. Sakaling atin mo namang panamlamang sakit at physical, emotional, psychological, spiritual. Pailalam mi o Diyos, yung kapag nasa mi kimaya pong kaburian. Kaya ka, alang imposible, mayap ka't mayupaya. Adinan mo kaming pamikatagon, o Diyos, banking pami biyebiyemi, maging kasangkapan kami naman king pami pakayap, karing sugat. Ape pasari mi, uling kami maging maingat, king kaya kaming pamagsalita, o maging karing kaya kaming agawa. Ame ka pa ng sakit, karing kapilubluban, ning kayabi at kautos mi. Sana o Diyos, ibigay mo yung grasya mong pakayap, o nung misan mapalyaring kami man manamdaman kami, at kitang sakit alub, bigay mo yung grasya mong pakayap. May padali sayan saning biyemit pamiyabiyabi, at sumagid naman ning pamiyayaliwa, at nung minsan ning emi pami kakaintindi, king badan tauli, saning kaburian mo, yang adinan ming kaganapan, at sapat nitiban kanito, kaya kami mumipakayap, doon kumayap kami, at maging kasangkapan, king pamipakayap mo, karing aliwa, lalo na karing kayabe, at kayutos mi, karing mismong pibale-balemi, karing kaya kaming pamilya, kilwal ning bale, karing kamaganak at kakalaguran, ang gana king pipagobran, makanya mong pagkalob, ing grasya mong pakayap. Adon miti o Diyos, king lagyo ng Jesus sa ginumi. Amen. Labing adong Jesus. Jesus, 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 Jesus. San Fernando, Ipanalangin mo kami. San Gabriel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Ezekiel Moreno, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. San Camilo de Lelis, Ipanalangin mo San kami. Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, Ipanalangin mo San kami. Jose, Ipanalangin mo kami. Birhening Lourdes, Ipanalangin mo kami. Birhening Fatima, Ipanalangin mo Birhen kami. del Carmen, Ipanalangin mo kami. Birhen Mater del Rosa, Ipanalangin mo kami. Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Pakalulwan mo kami. Kristong Dibinong Talapakayap, Pakalulwan mo kami. Sagradong Puso ng Jesus, Pakalulwan o mo kami. pakayap ng Pusong Jesus, Pakalulwan mo kami. Tatlong Jesus, 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 Jesus. King lagyo ng Jesus, dinan mo kaming kapaldanan o Diyos at pakayapang lubos. King lagyo ng Jesus, tanggapan misaning grasya, man makibat ka rin kaya kaming kayadunan, migit lalo na ka rin kaya kaming pamangailangan. King lagyo ng Jesus, yung pagkalubsaning grasya, man maging masalese, king kaya kaming pamiyabi at pamiyutos, at nung waman daratang itang pamiyayaliwat pamikakaintindi, ipagkaluming grasya o Diyos, ban akwaming mikaintindi at mi panatindi. Ibigay mo yung bendisyon mo at pakayapan ming balang metong kaya kami, kamberin kaya kaming pamilya at pakamalan, king lagyo ning ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, sukatang mikaintindi, ang popang mi panatindi. Salamat kin Diyos. Dakala salamat at maya paugto kaya kongan.